Ajawi kamadaya paubi. BJP with booth level political campaign kala Ayushman Bharat Health Card wivang ranye aya jesami kala sorapungli sahayra. Gamjong headquarter li aya Naga People's Front NPF with office agat herjigat hayra. Ragra State General Assembly election wivang 43 Pungyer wi BJP indending candidate ng John Mi Ramshangna Pungyer constituency wi alungli leidak laikhung gachivali yawwa hayra. Laikhyang Thor Ajawi the Tangkhul Express News Chungsangla Jajo inapami dalay paubing may say na nganang rumsa. BJP with booth level political campaign kala Ayushman Bharat Health Card wivang ranye aya jesami kala sorapungni sahayra. Ranye ji former Deputy Speaker MK Presho Shimrina makhok mida sada khlaina. Ranye ji aj new tasom new wahong jingai kalhangdi sara kala kanautang halangli rungmiki da leidalay. Ajawi election hili MLA mang maning la cabinet kuigshap MLA candidate la zangdalay da 45 chingai BJP President Bijoy Shatsang na booth level meeting chili hangsang. Kala Sarkar na health card life insurance lupa lakh phanga kakawi sa kami hi BJP Sarkar mang na sami kashap na Kareli hikata health insurance kami malalak ranga kachila hanga. BJP Center na la MK Presho Shimreli mathalak ay na recognize saya gajihi Ukrul District Kisan Morcha with Vice President Asing na hangda Rakara election hili BJP na MLA kaka mashoyla chingai kendrali regsang khirara kachila hangsang. Jesami Town Development with Chairman Sagsa IAT la booth level political campaign chili vazanga. Booth level political campaign chili MK Presho Shimrena Ayushman Bharat Health Card maramwi aina kapal sambangi gaji maram yarili phejithaya. Ranye chili Jesami High School Higher Secondary li upgrade kasa la ana MLA sadalay lakha Jesami aina Nagaland border maramwi kharajan phejithaya. MK Presho Shimrena Jesami Higher Secondary School li iyawwada chiwi staff pingdila kharajan kasa samangda chiwi kashok kazang maramlila ngahan khui haira. Gala Jesami Primary Health Center upgrade sa kawai teo mai thui da doctor phanga haimi kawai kala oxygen concentrator la haimi kawai maram la hangsanga. Gamjong headquarter li aya Naga People's Front NPF with office aga therjigat haira. Office chi kasho wi kamataya ningrin va block headquarter sa hauda pamda klai richam naw kala kathana ping pau khing rok da kasho kazang thaida kho ka sada jadwa kawai information center office kashona ji. NPF office chi Kamjong awantangli shoga haina. Thargajigat Ranye chili NPF Ukrul Division with Vice President Peter R. Shimrena Musawa Sada Pilan Kangamida office Kamong Shomiya. Gamjong Baptist Church with Pastor Stewart Kashung na Sayha Samiya. Ranye chili Gamjong unit with President Raiping Jajo in a Secretary S. Janelson Jajo la Vazanga. Miyur nga taday da pamdak lay border gateway Gamjong headquarter li NPF with information center akasada kashi kapha psycho control salaga kamathaji center hiwi aina chishot laga pha kamay apong khira khawai office ki kashona da NPF 43 Pungyer area unit with President Ungpam Bahung na hanga. Lan le yang la gudong ka tingmi laga hitada office raga show wivang bungba kholen aunga hopping san chitung da ringapha ningashi kujungka pongshoka. Aji hitada how kapok kami ainang soda zadwagi gichi ot mga psychorally atay kamatai sampang da so kami sarono da hopping san jitung na hangsanga. Ragra State General Assembly election wivang 43 Pungyer wi BJP indending candidate ng John Mi Ramshangna Pungyer constituency wi alungli leidak lai khung gachivali yawwa hayra. Chili awi karin hanga jitay ainang soda booth level workers Kuwi richum now ping di karajan kasa samangda atum wi kan kana kawat ngasanrum dalay. Richum now ping li jitada wazirir kawai ngachon mi ramshang the village to village tours at the Kalaina. Awi team aya Gamjong wa kalay sampui ningti jasat kalap hange khuli wazang haira. Ngachon mi ramshang the tour gazet chili hanga. Tangkamangli konchida kisavaira itum wi alumli kateo kamanglala thau meiji sharkada kohorji khirasa.
Sampui Church na say hasak mang aina kotom kami maning la Bible la lake shi panglan sada kami wivang ramshang na ringapa pongshok. Kazip chili DCC INC with treasurer saksa Jonah Shinglai na mutuida hang. Pungyer constituency with alungli itum na sambangkaran benefits ki young and dynamic ngajon mi ramshang na kwirami shabra. Kala rijum nauping wivang state aina center li nganing mi shabki gaji. Rijum nauping li vapay ungpay lak aina odram ngatsi mi shabki gaji candidate chi ngajon mi ramshang na da Jonah Shinglai na hangsang. Tawajau Humbung Youth Student Organization Thaiso Women of Humbung Units Social Advancement Humbung Village Authority Kala Well-Wisher Pingzangda Outer Manipur Member of Parliament Dr. Lorho S. Fozeli Karajan Kasa Samang Haira Dr. Lorho Fozeli Karajan Kasali Humbung Awungawi Shimni Pamda Ram Wi Kushok Zangkala Regasang Hagasangwi Pongli Chan Pengrum Haira National People's Party NPP with National President Meghalaya with CM Conrad Sangma Aya Imphal Manipurli Ungzang Haira. Conrad Sangma Imphali Kung hi Ragra Manipur Assembly Election wivang NPP with Kangran Kasa Ungyang Sangkavai wivangna. Ana Kani Kutumtang Pamsang Laga Ragra Atam wivang Angaran Angay Sakavai Party with member Mipingli Ngasan Gurum Ragjia. Meghalaya CM Conrad Sangma State Li Ungazangji Manipur NPP worker Tarakana Imphal Airport Vangrok with Manipur NPP unit Li Sangma na Ningship Hongshok Hair. Tamenglong District with Longkau Kuli Sem Kidakale Rani Kaidin Lui Tribal Freedom Fighters Museum wivang Aya Union Home Minister Amit Shana Foundation Stone Shunmi Hair. Foundation Stone Shun Kamiji Amit Shana Virtual Rani Aina Samia. Rani Gaidin Liu Wiming Aina Semigi Museum Chiwivang Ministry of Tribal Affairs na Lupa Crore Tharada Panga Sanction Saga Haina Chi. Museum Chitada Sem Kami Hina Rakra Nautot Pingli Ngalay Wivang Rermi Gahai Pingwi Maramli Kajite Mang Maningla Atum Kalata Lila Yurli Avaramli Legshi Ningai Sang Mirada Union Home Minister na Hang. Home Minister Amit Shah na Rani Chili Matuida, Tui Gahai Zingum Pangali Yanglaga, BJB Shorkar na Manipurli, Chingri Gahai Kala All Around Development, Kwirami Haira da Shorkarli Masot Mia. Law and Order da Pamay Haira da Anahang. Gaidin Luili Rani da Gohohi British Li Kangarili, Anasami Gahaili Yarina acknowledge Sakamina Gajihi Hang da Shana Rani Gaidin Luili Tribute Lamia. 2015 kum Rani Gaidin Liu with birth centenary commemorate kasali Prime Minister na lupa Shakawi coin release sami kala 2016 li Indian Coast Guard na ICGS Rani Gaidin Liu hoda petrol vessel commission sami da shana hangsanga. All Tribal Students Union Manipur Etsam na ngawao haigsa indefinite economic blockade hapok hair. ADC Bill 2021 Table Sami Kawai Kapoli Shorkana Maheng Sang Kami Wivang Ajahon Total Shutdown Kapung Apam Li Sahir. Total Shutdown Kasaji Ansam GSO GHQ Kala Etsam with Federation Unit Pingwi Kakatom Zang the Saga Haina. Chili Matami to the state with National Highways Di Blockade Kasa Etsam the Tanda Kapung Vakwi Katam Now Long Pingna Katom the Aya Hapok Hair. Economic blockade Mau to Imphal, Jiribam to Imphal, Kala More to Imphal, National Highway Hipping Hili, Sada Kalena. Miran Miluda Gapo Hi Shorkana, Hang Sang Palungki Gaji, Atamrara Sara the Etsam with President Paudin Thang Lupeng Hang. Hill Areas Committee HSC recommend Kasa ADC Bill 2021 Hi Kapung Nauping Wivang Shorkana Miran Kapona the Kapolim Hang Sang Kami Wivang protest Sada economic blockade Hapok Haira. Langkabak United Committee Manipur UCM na kahang Manipur with integrity sazagi kiji demand kasali mamaya lak mara kichihi pongshok dale. UCM na gabi gashok li kahang local self-governance model with azingli autonomous district councils tarukina properties, agriculture, tribal development, animal husbandry, village planning hi katahi manage sara gahay na chi. Ka kai kana biyur nga daday da we alungli yangashi kwira kabay demand sada divisive politics ngrew de lei kichi UCM na hangda ngalei hili sarkar khani na ran sa kha yarina state sarkar li katha da shit sangra khala kachila ngahana kapung wakwi administration mathama inga sakki kichi bill pasa kwai HSC na podak lai atam hitaran state hili kapung pamwi zangda
Development Funds Tweak High Zingum Trali, Chichin Gahai Wimeramli White Paper Sem Haida Leda, UCM na hang. White Paper Sem Gushokchi State Negasem Committee Akana, Kuigashokna. White Paper Wimeramli HSC member Akanala Kika Mahangrang La, White Paper Chili Gazang Maramli Ngasan Kavaila, Kipanaga Masamana the UCM na hang. State we Pagvai Koka Sakavai Wivang Movement Le Proposal Kasali UCM Aina Chiwi Long Pangping na Kotombra Ka State Integrity Sakai Kavai Kasali Musung Shonra the UCM na Pongshoka Sintila School Ngaingali Otpam Hangda Kale Chipui Kavai Ningasang Naupingling Hot Dale Worship Chili Principal Ngapam Hangdale Chiwi Tolop Leba Ting Makada Kaniwe Alungli Samira Principal Sakavai MA degree Lepalungra, Kala, Principal Zingum Kani Sahai Sabalungra, Maning Aka MA Aina BED degree Lepalungra. English Chishut Mepam La Hangdale, Chiwivang BA English Honors Dargar Sara. Social Science Tamjite Kahai. Social Science Tamjite Kavai Wivang BA Geography, History, Economics, Political Science, Sociology, Tamkui Kahai now, Padale. Color primary teacher Wivang PUCA entity Maning Aga BA Kup Kahai Ping na Tasang Paira. Sintila School Ngainga which shot me Otpam Ping Chili Tolop Lubating Jishat to Tara in a Samira. Sintila School Ngainga hi Board of Secondary Education Manipurli affiliate Kasa Worship Akana. Otpam Ping Chi Wivang qualification Matakamakala experience Lake Kameli preference Mira. Sintila School Ngaingale Hangdak lay Otpam Lit Ningasang Ping na phone number 8259094410 92843571 ling hanpa paira kala email ID shimre@gmail.com ni kapiva paira. Ayang Zinwi report at the Shurda Ukru District li COVID positive mi aka sambanga. COVID second wave karahili Ukru District li arirashungda COVID positive sambanga hahi ayawi aka jizangda tinga shajishat hangjishat kashung haira. Arishangala COVID Care Center we ainami kutumli aya discharge sada Ariri Ukru District li COVID kagza mi machine jishat leida DS or report na jitani. Ladlushida ajawi kamataya paubing. BJP we booth level political campaign kala Ayushman Bharat Health Card wivang ranye aya jesami kala sorapungli sahayra. Gamjong headquarter li aya Naga People's Front NPF we office aga tharjigat hayra. Ragra State General Assembly election wivang 43 Pungyer we BJP indending candidate ng John Mi Ramshangna Pungyer constituency we alungli leidak lay khung gachivali yawwa hayra. Aju we pau he ng chang hayra nganadak la intum zai korali so kami at zimik sho ang saserano.